Agajing leka US Open hapring u Alexandra Muller ubadai nagari France Persia ya orang ilekai bakensai jongka perthai berbedon hak kerdan ke ar u Novak Djokovic ubalayo ora hadu laisin ya ka US Open agane gajing lekai hapring kini ki arngut lawan mansakiru dau presiden barim ke USA Barack Obama rengkat barga kurim gajongu aba pai shakane gajing lekai u Novak Djokovic ulala bat limsuk ya Muller dan Laila not haga baula yo haga set 1 dan riula not haga set 2 dan riula R pada haga set 3 dan riula lai haga jingre kai Saudi Pro League hapring ka kenhun u Roberto Firmino ka Al Ali Persia ka Alti abas dang jong ka jingre kai omdon ki bala batun khijar Henry haga minit ka balai peusan leng baga jingre rap jong ka VAR u player jong ka Alti uli yo priang ia karetkan bad haga minit ka live kundai ka Al Ali kala yo ban tap ya gol ka baningkong haga ngi jing kai lengba umares bad hadu bukut ka kelas step ka Al Ali ka tam dai weilanan haga kela mit ka Al Ali kala yo biang ban tap ya gol ka ba ar lengba ukesi kata haga minit ka basan pe kundai bad dai leng bagini ki ar gol ka kenhun u Firmino ka Al Ali kala khurbiang ya ka nam job haga ngi jing kai da ar lanot bad kanang ne ka kerdan ka ar haga mi ya khen point Agawai par gajing lekai Saudi Pro League mereka kenhun Ronaldo ke Al Nassr Persia ke Al Shabab. Aba pai shakane gajing lekai ke Al Nassr kalau yo ya ke penalti hak menit ke bakat way leng baga jing rap jong ke VAR. Bad ya ke penalti la kenjat dau Cristiano Ronaldo hak menit ke bakat lai. Bad leng baga ke penalti ke Al Nassr kala tam dai way lanot. Haga minit ka ba ar peu Ronaldo liyo biang mentep ya ka gol ka ba ar rei referee claim keng ya kan ka gol badai haga minit ka ba live peu pra ka Al Nassr kala yo biang ya ka penalti leng ba ka jingerap jong ka VAR bad ya kan ka penalti saisin la kan jat biang da Cristiano Ronaldo badai tang hadin ar minit ka Al Nassr kala yo mentep ya ka gol ka ba lai leng bau Sadio Mane kata haga minit ka ba sau peu bad ya ka bol lai rap bu da Cristiano Ronaldo haga kela mit ka jingle kai kalong mari khai haga babaro artali kenhun ki klemla apat khijar Henry day haga minute ka bahnyau peupra leng baga jingerap jong ka VAR u referee ula ay ka red card shaw player jong ka Al Shabab batang hadin ar minute ka jingyo red card jong u player ka Al Shabab kata haga minute ka ba prapeu u Al Ghanam ula yo bantep ya ka gol ka basau naga benta ke Al Nassr baleng bagini ki saw gol ke Al Nassr kalala bat pelim ya ke Al Shabab da saulanot hadu bukut ke jingele kai